Razprava je pokazala, da si Evropska unija mora prizadevati za boljšo avtonomijo na področju zdravil, saj smo preveč odvisni od trgov izven Evropske unije. Z ministri smo razpravljali o aktualnem stanju pandemije in razmišljali o tem, kaj dobrega smo z medsebojnim sodelovanjem napravili in kaj je potrebno še izboljšati, da bomo pri tem v naslednjih dneh uspešnejši. Koraki, ki smo jih naredili skupaj na področju zagotavljanja cepiv, širše zastavljeno cepilno strategijo in pa upoštevanjem vseh ostalih ukrepov, so obrodili sadove. Naši državljani lažje potujejo, na primer znotraj Evropske unije, z digitalnim evropskim COVID potrdilom. Na srečanju smo se dotaknili tudi razprave o zdravilih. Pričeli smo oziroma govorili smo o prizadevanju za skupne evropske rešitve, za povečanje dostopnosti in razpoložljivosti zdravil ter za izboljšanje pripravljenosti in odzivanja na čezmejne zdravstvene grožnje. Pandemija COVID-19 je pokazala ranljivost naših zdravstvenih sistemov, zato so se ministri strinjali, da je treba ukrepati zdaj in okrepiti sodelovanje med državami članicami. Pomemben del današnjega srečanja, drugo od 3 točk, pa smo namenili razpravi o sodelovanju, vlaganju v zdravje in podpiranju izvajanju inovativnih rešitev za odporne zdravstvene sisteme. In razprava je podprla predloge slovenskega predsedovanja, ki bodo pripravljeni za sklepe Sveta Evropske unije v decembru. Predstavili smo načine za boljše črpanje evropskih sredstev in načine za prepoznavanje dobrih praks ter prenos oziroma implementacijo le-teh v drugih članicah. Tako bomo dosegli vsi skupaj bolj učinkovite zdravstvene sisteme in bolje pripravljeni na čezmejne grožnje za zdravje v prihodnje. Evropska komisarka za zdravje in varnost hrane je ob tem izpostavila, da je Evropska unija najbolj uspešna prav tam, kjer deluje enotno. The pandemic has shown us how important EU cooperation and solidarity are in responding to cross-border health threats. This is why we have proposed building a strong European health union with the reform of the mandates of the European Medicines Agency and the European Centre of Disease Prevention and Control, and the setting up of a new European Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA. HERA's role is to improve the EU's development, manufacturing, procurement and distribution of key medical countermeasures. HERA will also be crucial in ensuring accessibility and availability of medicines. Evropski organ HERA je osrednji element za krepitev Evropske zdravstvene unije z boljšo pripravljenostjo in odzivanjem na resne čezmejne nevarnosti za zdravje, saj omogoča hitro razpoložljivost potrebnih protiukrepov, dostop do njih in njihovo distribucijo. HERA is now operational and should be fully up and running early next year. I want to take this opportunity to thank the Presidency and the Member States again for the continued support for our work to put in place the European Health Union. When it comes to vaccination for fighting COVID-19, we have seen that unprecedented cooperation and solidarity has paid off, with more than 75% of adults in the EU now vaccinated as a result of the EU vaccine strategy. But we need even higher rates, and we need them everywhere. This was one of my main messages today. Continue, vaccinate, vaccinate, vaccinate. Med poudarjenimi predlogi so največ podpore prejeli še načini za boljše črpanje sredstev Evropske unije za naložbe v zdravje in prepoznavanje primerov dobre prakse učinkovitih zdravstvenih sistemov, ki bodo lahko vpeljani tudi v druge države članice.